PC Antonia Pacho hian Christian Lu number zali somnga pakhan na hilal pa ka pe ti thuk thum na her ri khuaisa hiamang angin han sai la tha ome nun na hilal pa ka pe nangin mang tiang mi mang che kami kap kar zong zong nang mafak nan om tiro nang mafak nan om tiro kunde hilal pakape itu in parfuro se po irong bolan lang takin kalfo sela lang takin kalfo sela o de manatan kape nang matu Kapozwal kova kape putra inti kadang se putra inti kadang se tikhan tu to put mai la thao me a thuk riat nan a ti thlap lo mai thea khot tika poni sei du tok photang